Pozdrav svima, ja sam Ena i dobrodošli na moj kanal nakon dugo, zbilja dugo vremena. Previše dugo, aktu poslije. Nisam puno snimala, nisam objavila video već, nećemo se prisjeći koliko, ali nema veze, od sad ću pokušati biti što aktivnija, to jest bit ću aktivnija od sad. I da. Prije samog početka videa slobodno se pretplatite na moj kanal ako me prvi put vidite, jer zašto ne? Nabacite like na podršku za video, jer za mene je ovo jedan od posebnih videa na kanalu, tako da. A zašto mi je tak poseban, mogu reći zapravo da na neki način posveđujem ovaj video Zemlji, to jest našoj planeti, jer ovaj video, sad što gledate, jer ovaj video sam zapravo napravila u svrhu na planete Zemlje 22.4. I na taj datum će vjerojatno i izaći, jer zašto radim i prošle godine, prošle godine, i ove godine radim video za Dan planete Zemlje. Jednostavno samo želim snimiti nešto ljepotu naše prirode, naše planeta i na ovom videu malo govoriti o tome, zato što mislim da se ovome zadnjih par mjeseci da čak, ali prije, tipa prije godine dana, dvije, nisam puno pričala o zemlji, o nečišćenju i smeću i drugim stvarima. Uglavnom da, ovaj video je posvećen, kao što sam mogla složiti, po samom naslovu našoj planeti, Zemlji, na kojem svi živimo i kojeg globalno ljudi truju svakodnevno. Poruka ovog videa bi onak treba biti pokušaj čuvati ovu planetu, jer to je i vaš i moj dom i mislim da bi trebali Zemlju svi čuvati, ne bacati smeće. Emma, Luke i Tim Pavel su kupili one slamke, nemam pojma, one slamke metalne valjda, nemam pojma koji su materijala zbilja, evo. I eto, jedan primjer kako oni, ajmo reći tako, pomažu, to jest ne koriste plastiku i ne bacaju to smeće. Tako da, evo, Ema i Pave su odličan primjer na našoj sceni koji paze na smeće, to jest na zemlju, i stavit ću njihove Instagrame slike i objave, ne pojma, tu negdje, tako da ih možete i zapratiti, jer za mene bile su odličan uzor. Zadnje vrijeme, mislim, bar koliko ja pratim, ima dosta objava o zemlji, o poruke, ne znam, savjeti, ne znam još što, videi na Instagramu, tako da to ću vjerojatno negdje tu po ekranu staviti, ne pojma. Dakle, vi možete vidjeti, možete slobodno zapratiti te stranice i dati im podršku i da više ne dužim baš s ovim videom, jako mislim da sam malo rekla svoj stav o svemu ovome. I mislim da je dosta sad mojeg pričanja i popletanja. Davila sam samo par poruka, savjeta, ideja kako da čuvate zemlju i da. Ovaj video svidio, obavezno bacite like, pretplatite se na moj kanal, jer zašto ne. Vjerojatno će biti ovakvih sličnih videa još na možda neke druge teme, ne zemlju. A sada slijedim mali moj edit što sam ja snimila o prirodi koja se nalazi oko mene, koju svakodnevno vidim. Tako da uživajte u tome i vidimo se u drugom videu. Pozdrav! I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling
someone's with me. It's strange